Angiphinze nguvusele emlaleli egameni lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu lo phinze wasipha lelithuba nalamhla ekseni elangeni lethu lesibili. Muhle uNkulunkulu lofisa ukuthi sifumane umusa. Lo musa lona wekwenta tonke tintfo singene sibonakalise nebukhulu baNkulunkulu empilweni egameni lika Jesu. Njengoba ngichazile nje emlaleli itolo ukuthi lo musa lona uhlukene ke kunalomusa wesiphambano wekusinziswa. Lona ngulomusa lesiudzingako. Lengiqabanga ukuthi siwudzinga kakhulu wona ngoba ufanana nepetrol emotweni. Kukhona kustarter but nje kukhona lokubese ukuthi uqhubeke la ekuhambeni ungagcini ngaloku starter. Glory to the name of the Lord. Ngoba lo musa wekusinziswa loyo usita ukuthi uqale lo hambo. Ubese uba khona lo musa ukuthi uqhubeke nalo hambo. Ayibongwe inkosi yasezulwini. So sigcile nje kakhulu kule grace yekwenta tintfo tendeke, kule grace yekukhuluma tintfo, kule grace yokuthi na wenta tintfo tivele nje tigqame empilweni yakho nje uyawudzinga kuba nalo musa lona. Sichubeka ke nelive lenkosi namhla ngidawuveta umthombo weqala, the first source yekuthi siwuthola njani umusa sibazalwane ukuthi tintfo tendeke egameni lika Jesu. Encwadzini yemisebenzi yabapostoli chapter number 2 ngifunze verse number 2 lithi iBhayibheli baqinisela njalo bahlanganyela etimfundzisweni tebapostoli nasebudlelwaneni nasekuhlephuleni singwa nasemithandazweni. 43 bonke bantu bafikelwa kwesaba timangaliso netibonakaliso letinyenti tendiwa abapostoli. Safuna kunaka nje nako tibonakaliso letinyenti tendiwa bapostoli. Now mlaleli njengoba ngichazile itolo, tibonakaliso atendeki ngoba uhambe wayotizilela kakhulu. Tibonakaliso kudzingeka kube nale grace ngiko kuye kwendeke kulomunye
kulomunye abathi uyamemeta kungendeki. Akudzingi lokumemeta, akudzingi lokugwamanza lento, kudzinga kube nale grace. Njengoba sitho le grace ngiyo lenta letinto takho tishakutele egameni lika Jesu. Lisike iBhayibheli bapostoli emva kokubahlanganyele esinkweni bahlale phansi badle sinkwa lokhu lesikhathi lesinkwa sikhuluma ngelifa lisibe bahlanganyele esinkweni bahlanganyela njalo lekuhlephuleni sinkwa ku Holy Communion bahlanganyela emthandazweni egameni lika Jesu. Lisike iBhayibheli kwase kuba netimangaliso letinkulu naletinyenti. Na ngifuna kulandza lokuthi letimangaliso lento nasithi kwaba nale grace yekwendeka kwetintfo lesiyidingako kwabangwa yini. Umthombo weqala, source number 1 yekuthi tinto tendeke, lithi iBhayibheli bahlanganyela njalo, esingise mahumusho athi day after day, lamanye athi daily. Lokusho ukuthi yindlo labayenta njalo kwaba ngumkhuba. So umthombo weqala yi-culture noma ngumkhuba. Kukhona kulokuthiwa yi-apostolic culture noma ngumkhuba webapostoli, kuthiwa njalo bebahlanganyela. Akusi into bebayenta ngoba bajabulile ngalelo langa, akusi into bebayenta once a while, but kuthiwa bebahlanganyela njalo egameni lika Jesu. So mlaleli, into yeqala letawukwenta ukuthi ube negrace empilweni etintfweni taNkulunkulu etintfweni takho. Ungawuyekeli umkhuba. Glory to the name of the Lord. Cultivate noma hlanyela iculture. Na wenta into na ukhonta ebandleni la ukhonta khona. Khonta ube ngendlela yokuthi sathi ukuthi bani siyomkhanza endani. Kunento lebhlungu lebazalwane baluza ngayo igrace. Bayayicala into usho ukuthi hayi bani uyakhashane, but bese akasakhona kwenta iculture ngoba iculture akubi iculture ngoba uqalile nje, but iculture kuba iculture ngoba lendvo sowuyende emahlala, kuthiwa day by day. Verse 46 wakhona uthi onke emalanga bebaqinisela. Ngabe mlaleli une culture yini wena noma une event? I-event into lengendeka kanye bese iyalotha, but i-culture yinto umfulasi ngijabulile noma ngingajabuli ngiyayenta. Glory to the name of the Lord. So iBhayibheli lithi kwaba nemusa lomkhulu timangaliso, kwaba yinanana kwaba qapha timangaliso. Why? Kwekunebantu beculture. Umthombo wakho weqala na wenta into noma ngiphi ebandleni uyentela uNkulunkulu, tifundzise ukuthi nakufika isikhathi sekudzinwa utiqinise ukuthi mina angisilo lelihlobo lelimane elikhathale, mina ngingumuntu weculture. In the name of the Lord Jesus, I want to show you ukuthi kwentekani. Nawufunza live lenkosi encwadini yezenzo 17 verse 6 lithi ngenxa yale culture lithi bathi nabababona bathi naba labantu labaguqula elidolobha balibhekisa phasi. Liguqulwa yini lidolobha? Why kube nalesimanga nalamandla le grace yeguqula lidolobha siguqula indzawo la uphila khona? Le grace yekwenta lokho ichame ekutheni awusiyo umuntu waqobho but umuntu weculture. Kuthiwa la bashintsha lidolobha balibhekisa phasi. Lokusho ukuthi kunetinto longeke utishintshe unless ube nale grace. Le grace letholakala kuphi? Kule culture. So le culture lomkhuba kungumthombo wakho lekumele unamathele kuyo uyente uthi ngijabula. Buka labapostoli, ngiyakholwa ukuthi nabo njengoba iBhayibheli liyasho bebathi 70 labantu nabo bebabuya emisebentini bakhathele nzambama, but bathi ngenxa yokuthi nginemkhuba wami, oh my father my God. Ungumzalwane ungumuntu ufuna ubone emkhuba wakho, baze bathi abantu bathi bani iBhayibheli lithi Daniela abevula alifastela njalo ngabo 3 entsambama alibhekise eJerusalem athandaza. Kwakwatiwa kwase kwathiwa kude leningamthinza ngako ngaphandle ukuthi nimthinze ngale culture yakhe yokuthandaza. Ngiko ke lo Daniela kwase kuba netimangaliso wathola in the grace. Le grace leyaba zathi kwempilo yakhe wayithola ngokuthi ngine culture yemthandazo. Even nalabo apostoli laba kuthiwa bebahlanganyela njalo esinkweni, kuhlanganyeleni nasekuhlephuleni sinkwa kanye nasemthandazweni. Beve ngelinye ilanga iBhayibheli lithi bebayenza weni yemthandazo lenye intombatana. Glory to the name of Jesus Christ.
lisi iBhayibheli lentombazane beyinemoya wemngoma yabona abantu beculture kuthiwa ngaso sikhathi bebaye emthandazweni udibana nemuntu weculture umuntu weculture lo sesemukela igrace yekwenteka kwethinto egameni lika Jesu bakhuta lo moya waphuma kani na John ufunza lo Zenzo 3 lo John na Peter kuthiwa bebaya etempelini. Oh my God, bantu beculture ngiyathandaza mlaleli ube one of them egameni lika Jesu. Even nasenkonzweni la ukhonda khona kwateke nje ukuthi yabona bonke bangakuyekela kunemuntu lonamathela ke endweni la yenda kune grace leyawuflowa lapho baze abantu bathi uthwelephi wenda ngani angathwala ngaye enyangeni inyanga yami ngumkhuba. Oh, glory to the name of the Lord Jesus Christ. Now listen iBhayibheli kwendekani ke ngalomkhuba le lithi nawufunza verse number 47 badumisa uNkulunkulu babethandzeka kubo bonke bantu. Number 1, babethandzeka kubo bonke bantu ngenxa yalomkhuba. Bese lithi onke emalanga inkosi yayibengedela. So kunalama benefits lamathathu labese abakhona ngenxa yalomkhuba. Lomkhuba lose utale igrace. Kuthiwa kwaba khona ukuthi inkosi ibangedele kwaba negrowth. Kukhona kukhula longeke ukumemete emthandazweni longeke ukuzilele lokukhula le growth lampilweni yakho lamndenini la sondweni la businessini kunale grace lenda kukhula but itholakala ngemkhuba kuthi uwende into ungayeke lithi inkosi yangededela onke emalanga futhi bekathi nje bahleli kungene bo 20 webantu kungene ngiko iBhayibheli likhuluma nga 3000 lapha kwakungedeka abantu bangedwa yini ngule grace lelethwe ngumkhuba. Elokunye lokushiwo iBhayibheli na ufunza verse 43 lithi bantu bonke befikelwa kwesaba balisaba lelibandla abasabi libandla lelithandaza kakhulu maybe but basaba libandla lelithi ngekuthandaza lingasayekele kube ngumkhuba ngoba inqumbi yethu siyathandaza but akusumkhuba lokuthandaza ngiko nje ukwenta ngaso ukwenta ngaJanuary ngoba nakuphela uqala umnyaka akusuya umkhuba loyo lento ngeke ikulethele igrace nangabe nje yindvo yaJanuary ayikhona kuletha igrace ngoba ayikabi ngumkhuba ise-event isesendakalo thide. So number 1 kwaba ne growth kuleli bandla lakhula tinto flourish tinto in the name of the Lord Jesus Christ. Kwesibili kuthiwa kwesaba lokukhulu kwafike labantu bathi ukuthi akudlalelwe ebandleni. So kune kwesaba lokudzingeka ukuthi umhlaba ukubone wathi nje lamalanga bantu benta noma ngabe yini esontweni abesabi nekugqekeza lisonto bebe kune kwesaba lesekulahlekile but nasitawuchubeka senda umkhuba silibandla egameni lika Jesu Kristu nemimangaliso kuthiwa yendeka lo verse number 43 kwendeka imimangaliso leminengi leni laba bekubantu bemkhuba ngenxa yemkhuba bemukela umusa lo musa wase wenda kukhula wenda kwaba negrace yemimangaliso egameni lika Jesu. Sesithandaza mlaleli siyambonga uNkulunkulu babe ngiyakubonga namhla ekusene egameni lika Jesu sifundzise kuthi sibe bantu labenda umkhuba singayekeli sichubeke njengebapostoli lithi live lakho Nkosi baqhubeka kanjalo. My God and my Father sikunika idumo lonke kana sekusene egameni lika Jesu chubeka ube nathi lusuku lonke Nkosi ubusise nemlaleli egameni lika Jesu Kristu. Amen and amen.